Kireunget jong kabalang Catholic, rengkat lang bat kireunget Kristan hakal lengkiri, kiladap da kejing sosi thang halo kejing klat no jong kubabakun upo Francis, hakarta kaba prapo prasnem, hakal laksung ublay jong katayo kabadairu ke Easter Monday, bat hakasin sajan la tip donburom no yo pop, ha Basilica jong ka Saint Mary Major ha Rome. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Il maestro delle cerimonie di leggere il messaggio. Sono vicino alle sofferenze dei cristiani in Palestina e in Israele. Haga arpui trek uyayong arhajar arpusan u Cardinal Kevin Joseph Farrell ulepan bena bo kupa bakoj u Pope Francis u khlat no hak por nyolai pesan men step kepada por jangka Vatican ha kaja kasa kajung u kebadan ha Vatican City kepada iru ke Easter Monday. Bad ulepan bena bo Pope ula khlat no namar kajeng pang stroke ladan angka koma bad kajeng mamnak trek kam syuk jongklong senam. Hadin bagni kubur kelas sapriang stat akaleng kiri ngat kebalang Katolik ladap de kajeng sengosi. Bantip kejing bam don syuk jong ukpa bakoj. Baiklah yam pangnut kam tam habang nu pop udai ubelayo kejing iet kejing buram na barok kironget Kristan. Bat wat ni kebam long Kristan ruah keleng jong ni keperthai. Lakai Pope Francis ha ka khatnyo trip no pra khat kendai spa lai pun rio ha Argentina. Ulawan ra kejing kela ke bakrau haba ula shimti kum Pope jong kabalang Katolik au benai leber kesenam arjar kat lai berulah tahu ke history kum Pope ubenengkong jong ka Western Hemisphere. Bau deru unong South America ubenengkong bat u Jesuit ubenengkong ban yalam ya kabalang. Karukom trekam jong Pope kalong kabasisur shidur bagajing ai gajing bishar ke bahok. Bau la pelek jing mot kikam ban le ya gajing isen giwei. Gajing kuntop lang bagajing pentamai bat ulah thung ya ka council jong ki prangot ki cardinal na kabentaban penyar ya kejing emerging mod hakabalang. Lawan ra aru kejing kela bagan long ke bakoj basuba bagajing long nong elam kabadan ya kejing trelang.
Kirunget Catholic hakalang giri gleshim benta hagajingbo jingdawai kerpang ban penlong ya karukwaya mas nagabenta gajing jathat jong Pope Francis. Hagajala megalayaru la penlong ya karukwaya mas haka arpulai arpusa bat arpusan trik uyayong haka ïingmane Cathedral halak ngkra bat hakalang ki parish. Kat bahagi sesajan kepada gesni kebalak buram kado yu Pope la penlong ya kamas ha Cathedral halak ngkra bat hakalang ki parish kepada hagane kajela. Kabla sedang haka pormin step. Kirunget, kila menishim beta kejing amas kejing on tap yu Pope Francis kaban sedang haka por, shibijish teng mensengi haka por jong ke India, leng bak online media. Ya kejing tap dan buram yu Pope Francis baik kene kejing le niam le rukom, penpeniat da Cardinal Giovanni Battista Re, Dean Jong ke College of Cardinals bat Pope Francis antap yu haka Basilica jong ke Saint Mary Major Harum. Hakan ngis ngontap lawan benishim benta di ginong elam gabalang Katolik na kalang kiri ginong elam na kinyam beper ginong elam na kalang kiri rengkat pat kipat runget. Agata kapor kamaria kalagyan bagyang habar ka jingtap. Pagkatbagad ang yang kaladam ban pay siya po jingtap. Bagalay arut ki angyang kibaryang li. Bakisyong hangta habaladon kamen Jesu. Uway hakli bat uway hakajat. Kiloang haka kokong balay kiyang. Kaloang haki namar kilarang lo yung try junga. Pangam tip hangdo kilabo yu Mario ong kumni kalapay ktin bagalay iyo Jesu bo yen hangta Henry kamtip badeng Jesu u Jesu lo ong haka kong balay piyang yano piwan kalanang taray bo de nong sumar kaber kumta kalong hagu koba lada pilara no yu yatho yana ha e kilabo yu pangan lechim no yu Jesu long haka Maria kalapay wakshu bagala juba haka ktin Hebrew Raboni kapamod ko nong hikay Jesu long haka wakso inga namar nampat lekiru syukpa Henry kile shikipara junga bariathu haki ngalekiru syukpa junga burukpa jungpi syaublay junga burublay jungpi kumta ka Maria Magdalena kalalay atho haki sinran ngalay iyo try bagalay atho haki bolokren haka yakini ki lebar kadang Yohan minta kami sendiri pan kedua oblay yakaman siam bakot dotam John Pope Francis wala tre shitom haka ni kaparkhay haka jinglong pag waju ki kalay snem wala tre shitom padwara shibon kecimpa kabarang badak imlan salang jong inang bet kat ni ikam jong pabko jongi kabadin pom ranong sisau bas ngauret rayo cikai nong trai bong hikai na balong bas ngauret pabko barok pertek tip ulong bas ngauret kacin ngauret cu kacin leret cu
nadu karyang kabay, nadu kabam kadi, nadu kacing long kaciem ju, nadu kacing keren ju, urlong berbor basu naure. Kada kacing du kaba kramo, hakanika nakan kapalang jungi, namar bangila du noyu Pope Francis, badi u bakli do jong kanika niam jungi. Dia mentakasi lap ki penlong yang kanika mas, naga bentah kacing jathat jong kamensiam jong Pope Francis, dia ngi wan cem bentah hakanika jing lian yang bam takasi. Adu benen hi bangi la aktif ba ngi nong ba u popula klan ti kum jan miet ngi chayeng la ya bo da jing duai hieng la halaki yeng ki yeng namar mentar udang dei kata yo jong ka jing duai jong ka divine mercy ti hieng ru ngi bo ka jing duai te mentar ka sngi ru i wan chini she mani mangin duai na ka bentar ka jing ja tha ju kun siam jong Pope Francis kawai ka dei bo po pro kwa ba kan don ka jing sok ha ka prthai barok kawai ti shwa bo un klaru ong ba ukwa ba kin kut no kiniki thama kata ka le kawai ka bangi rung in duai na ka banta ka jing sok ka prthai barok kawai khamtam ya kiniki country mo isnong ki badon kiniki thama ba kila ki briru kanu ki shitom ki bon ki briru kila yam ti kata ru ka de kawai mo ga ba kong san ka ba ya ban ya duai bahana banta ka jing sok ka prthai barok kawai mi sokya ka man sim kat unong yalam jungi mong indu na yo pamde ka ba suk ya uma ngit ba odi bu khoi bala je do play tiga balang kadu sisa kai nong yalam jong ka percaya berkoi mo de mo tingi smudu kanya namal kum upo te lale sibun ki kamis nei kum katu si ki sa ki apostol sai ba kan thairu klem jing ngorem mo ki ba mo balik mau kilong ki bakut sudah mo ke kata kada nadu nang khai u ble la je de ba un sim ya kani ka kamram nam ta ka palang jungi ngin duai ka nyam ta jong mo un don ba ki angel ba ki khu ya nang nge ya kata ka teling ba jong un ya sai na ka ta jungi ke hai ka jis ngo jungi te ko mo u la long u khu lupa sla per the mo ngi dap la ka jis ngo benut namar ba habang iyok pa bakoi long ubala mi khmat ya kabalang Katolik jungi o wan sha khmat bor ban khot ban wer ya baro ki priu haparthai bakin long bor ban yasuk ban lain na katma banam don bor kanu kajing yasrut ma pring kiri kaparthai hoi kum kajing i jingi long hau tu pa bakoi bala le no ro hadin ba ila song thai me kitu ki bala khlat ro kada simpor te dina kata kadau kin long habang ila du no ya ini pamentaru Pope Francis long ngidap da jing ngo benut bat ni haban ya doi jur mangin yo ya pa bakoi bat mai jing du abrau hi ya kabalang ber putai bro koi khamtam tigiri ba chimjinjar kemudian jeng kerja makiru kisem kita kerja dua kerja song sem kan di kerja kan juga baru kerja kermen kerja iet kerja iet kuas kan kum ki Kristen kum ki kun meriu ki bangai hublai kuahi ba nyendot kerja iet kerja iet boromar kalian wi khamtam tak boduk masuk persiapan bain di wi nong sensyar nong kesan bakhrawi ram tajuki kadang mana ublah hi lembar musim berkhut kadang kita musim berkhut ngiwa lukum ta te kumbolong ki san perthai ka pher ni ka balang Katolik te tang wei no sarai te banyo no sarai kam de bosok tembak jing duai jing pai dungai jungki pai ba baro tu boleh lu sampai jing duai jungki ngiwa ni tu no senchar pa berkhut. He was 88 years of age, and despite the illness that he underwent in the last few months, we the believers of the Catholic Church were expecting him to be able to be available to continue his leadership in such a
big organization like the Catholic Church. I send my deepest condolences to the Vatican and to the entire family of the Catholic Church. And we believe that with his passing away, his interventions, his take on issues, and his lucid and clear content of messaging on all matters will continue. His teachings, his beliefs, his ideology was seen as very, very productive, especially in modern generation where we are tested by so many new debates. And I personally feel this loss, and I personally will remember him and pray for him and the eternal repose of his soul. May his soul rest in peace. We are saddened by the demise of Pope Francis, as we have received just the news at 7:35 Vatican time, the Pope has expired. And he was a personality who brought the Church to a change with the Synod on Synodality. And we, the Catholic Church in Northeast India as a whole, we mourn his death. Northeast India Regional Bishops' Council is saddened, and we announce this death, and we mourn his death in the form of maybe all the dioceses celebrating and all the priests joining for the mourning with the Holy Mass and celebrating it for him, and maybe the schools be closed tomorrow as we take this decision. Thank you. Ha giling do kironiam bat ki pai nge chonga chalaniam ba shalom. Da ka jing so khiam men si nge so si ban pen tep ya phi ya kalang jing khlat no chong pa ba khoi Pope Francis. Ka jing khlat no ju ka de ka jing du ba krau ya ka balang ba ik parthe barok away. Ulalong nong sharai baran ba chong ki pai nge Balay yang na kabanta ki bajok bat ki basyam lana. Kum unong yalam jong kabalan bat unong bichili jong Petrus pakhod. Ulay yalam ya kabalan da ka chistat lay. Ka ching ikpa ba ka ching snow ret bat ka ching kloit mersen. Da ka bawan rai ka ching long kaway ba ka ching bha chumian hapren ki breu baro. Ka ching ye chung uy ki bajok bat ki ba shalaben kum ki nong petwer Kalawan ra ika jing itu satla ka percaya. Ka jing ju ya ka mei mariang ka pau kham tam nang ba ka sichi shara ju laudato si. Ka balawan ra ya ka jing ki jumut habaro ka percaya. Usnam jubili jong ka jing kermen kalawan pen bana du ba dang yai man tang ka ai men sem iki ba bon ban phai se ka jing ba isne